Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya PM Kisan kaltangin Mizoram kun hotok tu mi noi khatsing ni zani somsari pakwain DPT kaltangin sum andong to tun hnai gauti high court thupek angin nimin pia council of minister thukhom chuan Mizoram State Human Rights Commission din remti Voin Khan Haryana Assembly in thantlong taka nei ani Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan Maharashtra wasimatangin masona na project cheng viable cha sing ni sangthum le zathum huwa hong PM Kisan kaltangin Mizoram kun hotok tu te mi noi khasing khan zani somsari pakwain DPT kaltang sumandong to Voin Khan Prime Minister Narendra Modi chuan wasim Maharashtra tangin kun hotok tu te tuam hlom na scheme puiber niangai PM Kisan hoya installment sompare na sum chu mi viable se kwale point pali chuang hena direct benefit transfer DPT kaltangin asem chuaka heham thana dongzinga Mizoram kun hotok tu mi noi khat sing khat zani somsari pakwatelin anhen vain cheng viable somthum pakhat sangro seri somre pani semsoni ana kauna DPT kaltangin luta hei hi kum sani somni pali chunga second installment ani PM Kisan hi kum sani sompakwa tanga bultan ni in kun hotok tu te puala DPT kaltanga ham thani len berani he scheme in zelu te chuan thalidana cheng sang ni zel dongin a vain kum khata cheng sangro ana kauna andong thin ani Tourism Minister Pilrin Puin Tourism Kalphung Thara tual chunga cheng manga khuazin te hip chu Mizoram sarkarin akalpui don ati alotlin the na sarkar tual chung mi te tanrol na apoimo ti asoi voina na sin ko champhai man puina soi minister chu sarkar mala na khuazin hip tumna chuan ngai ne na athen thin thule alotlin toklo na ani thin thu soin Mizoram sarkar chon tourism Kalphung Thara tual chunga cheng te manga khuazin hi patum don ti soin sarkar chumi puite malak na anhnung adol thin don ati na sin ko ta wangin mitin in champhai panan cha ka ku tan ma hawa thena tur om to lo chon ku hlotin zia alan tir ti soin Kalphung Thara tourism kalpui sarkarin tum dan hlim thala na ani ati Pilrin Pui chan champhai district chu mun ma ti danglam ngai lo mun moi Mizo pi le pu su hnu tamber omna ani awangim khwal zin mi te hip turin thena sang taka ne ti Swades Darshan 2.0 noya tourism choi kana tur mala na sang kalpui thoi tu mani ti bok Minister chan champhai chu India le Myanmar ramri loka ni angin rui hlo do ko nga hmashoi tu ni turin ami chengte angena rui hlo mai ba ka HIV/AIDS na shikin Mizoram chunga bukna takin akhwar mek ti soin adona ko nga mi mal pol ko shane khotang tanjola ngai tak zeta ni ati Pilrin Pui chuan tourism department na sin kut pola North Eastern Council atang an sumhu cheng noi ria chu organizing committee te kota hlana document afel huna cheng noi ni dang pek le turani District Council and Minority Affairs Minister Pusila Soivungan Mizo nam anga din chwa theinan in unaw na le impum khatna ta poimo atulati voina pang zilai pol joint headquarters Aizawl both side zilai tharte lomlu na le zilai ti thate lompuina ain pier auditorium Aizawl ne man puina soin Pusila Soivunga chuan Mizorama chibil le nampeng sang omte chu Mizo ni na in puar khom zel se adu thu soya in la sang tham le in sang tham anam lawati hetia in pum khale lungrol taka chen ho hian nam za oma siam ani ati Pusila Soivunga chon kal khom chu na tho she ne lo tu le thoklova o sam taka sum lang lu tum lo tura fuin mani zon thewa tai ma le rim taka thok tu le a thlona don le semringot be se lo turina cha zirna chu masona rabi poimo takani thu soin zirlai kal khom chu ram le nam ta na ni ti ria thiamna tak tak ne tura lekha zira central service tamjok injek ling thei tura tan turin acha ani tun hnai gauti high court thupek angin Council of Minister Thukhom chuan Mizoram State Human Rights Commission din remti Chief Minister Pulal Domaka Ishwai Council of Minister Thukhom chuan gauti high court in September ni ruka thuwa pek angin Mizoram State Human Rights Commission din remti gauti high court hian hemedin tur hian thani chung huna pe ani hemechung chang division bench Chief Justice Vijay Bishnoi le Justice Margaret and Kumate kai shwai Thukhom chuan Mizoram hi Human Rights Commission adin lo chu tha antilo thu soim malavat turin thuan pe court chuan State Human Rights Commission chu thani chung adin ni lo chuan Supreme Court thupe kangin shremna na tak omdon ni in an soi ani Health Minister Pilrin Puin Mizoram sarkarin thok tu indal ona phushu turin theito pachwa me kati voina champhai district hospital thona Minister chuan champhai district hospital chu damdo in failoman kaya kalp award dong to an angin thok tu te chu final damlo enkol konga anna tho tha te chunjum zel turina cha Mizoram sarkarin thok tu indal ona phushu turin theito pachwa mek ti soin damdo in mun sang ti changklun mek aniati damdoina hunaman zo hian Pilrin Pui hian champhai vengsang agriculture rest house mun hlui mola convention center chaktun huna to
convention center hi swades darshan 2.0 noya saktumani a chaktaka malak mek ani Mizoram truck driver association MTDA chuan durlui le sairang in kar kong national highway zathum poruk chu malak na omlo chuan tlanlo thlenga malak an tumti soin kar le nilai ni ma siam thaturin sarkar an nge MTDA hian thu chu siamin durlui le sairang in kar national highway zathum poruk kong chu achhiata wangin lir thei khaltu tele an member te atangin soisel na anton tama wangin anan fian hu kong chu achle tian fin fian ti a lir thei lian rit phurtan kalreng ngam na chia an ngai lo thule kong pui chia chu lir thei khaltu te tan nuna chan pal thei hia khopa chia ni awangin sarkar chu tun tha october ni koral ma nge ya kong pui chazol siam turin nge na hemi hun chunga malak na le kong siam mu tur anom lo ni chuan Mizoram truck driver te rit phura an kalngam lo ni point MTDA chuan mo an phur don lawan ti a an tlan lo wanga ele bara mi puin har sanna an tok polani point Mizoram mi pui te thiam turin an ngen ti an soi ani vokpu shileng me ka lung le khopui veng chung bazar tina phalna nei lova voktal anom le omlo en diktura joint inspection team chun veng khan bazar satalna hmuna voktal le voksa zuar ten NFA joint inspection team hiani in kai shwene na soi angin HNVT department atanga shikai lo ni ti nei lova voktal anom le omlo NFA voksa zuar te hian VT department atangin lekha an don chu an tar hlomani joint inspection team en lung le khopui chunga veng sang sang bazar voktal te chu aram chandanin a hmuna kalchilin an NFA thin don an ti bok SF tuntin hmuna Mizoram district sang sanga ala leng mek zela HNVT department ho tu ten changa thunun danin kumin January changa voin thlengin SF awang vokthi hi sing kha sang thum zisri somko pore tatling to a voksua to zongjong hi sing ni sang ni zako somrukani a voin khan SF awanga voksua somret pali omin voksom panian thi ti a report don ani Chanchinthar hi Akashwani Aizawl changa pun ani voin khan Haryana assembly in thantlong taka ne ni a hria thechina tlaidar thum thleng khan vote za somli pakwa tla to Haryana in assembly bill somko omin in tlan hi thokhata zo fel tur ni a voter verbal chen hi noi thum singa sangli le thum somngan oma polling station singhi zaruk somthum pani omin candidate hi mi sangkhat somthum khatan omani chief electoral officer Pankaj Agarwal chon polling station tena in thana fill file zelenom theinan ro mana simvek ani ti a polling station tena in webcasting ti vek ani bok Prime Minister Narendra Modi son Veng Khan Maharashtra wasimate in masona na project cheng verbal se sing ni sang thum le thum huwa hong heng project hi agriculture animal husbandry sector na thote ni in pomodi hen PM Kisan scheme installment som period na apechuak bok ani tu soin pomodi chon ramchung alo ne tu verbal se ko le point puri te chon sarkar atin tampuina cheng verbal se sing ni chuang andong to ti soi ani पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहाँ के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं आज कृषि पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं Chanchinthar cherti topna na tlang pui PM Kisan kaltang Mizoram kun thoktu mi noi khat sing khat jani somseri pa ko DPT kaltangin sumandong to tun hai gauti high court thu pek angin Council of Ministers to come to Mizoram State Human Rights Commission din remti Voin Khan Haryana Assembly in thantlong takane ani Prime Minister Narendra Modi chon Veng Khan Maharashtra wasimate in masona na project cheng viable che sing ni sang thum le zathum huwa hong chu te zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani